أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. نعم الله الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله يا سلام سلم. الله يا هادي. الله نعم يا سلام سلم. ادخلوا الجنة يا رب. نعم. ادخلوا الجنة. أحسنت. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله عافية. نعم ما شاء الله. نعم. الله عجيب. الله عجيب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله أعد. نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الله. هي كده مو استاذ رضوان؟ ايوه عجيب. اي والله عجيبة. الله هي نعم. عجيبة. الله هو ده. سلام يا سلام سلم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله
الله إن شاء الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله 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 الله. ادخلوا الجنة. نعم. ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم 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 نعم. الله. يا سلام سلم. الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله هادي جان الله. یه دفعه هم تلذذ الاعیان رو تو اوج بخون. جدی؟ ايوه كده هو كده يا حبيبي. يطاف عليهم نعم نعم. بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله. بخون. يلا اقرا اقرا اقرا. الله الله. تو شب شب خوبه. الله. آره نمیدونم. آره یه چیز دیگه است. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله 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 الله. اینو هم برام بخون. لا جماعة. آره هرچی اعیانشو حالش بیشتر. قفله اجمل من ادامه بده. گفتی بالا بمونه ولی پایین که گفتی بالا بمونه بعد خودت اومدی پایین. حالا یه بار نعم. تلذذ العین رو لا بالا لا غيرها. لا غيرها العیون. یه بار اینجا وایس. تو این اعیان ناقص میمونه دیگه. وانتم فيها خالدون. آره اعیان رو ناقص بذار دوباره برگرد. اینجوری ناقص میمونه دوباره برگرد. آقا اینا رو ول کن. قفله منو بخون. چیزی که من اجازه بده خواستم. اینو شاید شما اسمع بده. شاكر بده يحكي اللي بده اياه يا عمي. دعوك شاكر ليش قراله. عم يعني آره. تحصروا ليش؟ و تلذذ الاعیان ناقص بذار تا بعدش رو ببینیم چیکار کنیم. هادی بالا جان نگه. قفله منو بخون. ولا بنت. ول کن. براش خوندی دیگه برای حامد. الان وفيها شروع کن. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. اینجا وایس. هيك كما تريد انت. اینجا وایس. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله ما شاء الله. الله الله جميل. يطاف
آره. يا سلام سلي. حالا یطاف علیهم اما از ذهب و اکفا بازی کن با دل ما. مثل شما نمیتونیم با دل بازی. نه استغفر الله. آقا یا قفله منو بخونی یا صدق الله بگی. حسنه برام حسنه من این چیزی که میخوام گوش کنم. هم ولایتی ان دیگه حرف کیا به تهرانی شده دیگه. نه منم مشهدی ام. هم خطه‌ای ان حرف حامدو گوش میده. منم مشهدی ام. همین چی میخوای صبر کنیم چی اصلا میخوای پردهشو خاطی لا نکن. غير طبعا. پردهشو نمیخوام قفلهشو میگم. تغییر دادیم میشه این آقا کلا امروز برام چیزه آهنگ که ایشون میخواد اینه تو این پرده اختلف الدرجات. ای اینو میخوای آره خليك مع شاكر. اول اینو بخونه. اصلا یا من باشم به رسم مهمان نوازی اونی که حسنینم میخواد میخونه. خب این کار ما الان ناقص بود. قسمت نه این الان ما حسنین رو شما حتما بخون، اتفاقا ویژه براش بخون، ولی حالا که اینو ناقص گذاشتی تلزل اعیون یطافو یه دفعه اینو اجرا کن و بعد اگه حسنین اجازه بده بعدش اجازه هست با اجازه بزرگترا. آره هادی جان میکروفون هم یه خورده بگیر بالاتر. آره بده بالاتر خودت زحمتشو بکش. الله 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 ما شاء الله. خب تلزل اعیان شما چی بود؟ شما چی سفارش داشتین؟ دونونه دیدی گفتم اینو که خوند یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ يعني الله الله الله. هي حسنين هاي الافلام يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله اكبر. هذا الله الله حرام عليك استاذ رضوان. لا حرام والله حرام والله جميل. حرام عليك یه بار دیگه میخونم. الاستاذ يخرج لنا الجواهر من أستاذ رضوان. شاكر. بارك الله بارك الله. آقا من مهمانم. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. همون ما تشتهي الانفس من خواستم اول. خب بخون ملودی تو بخون. اطلب تکرار. فراموش کردم دیگه. تفضل اطلب. نعم نعم خفيفة هذه. دقیقاً همون نبود. خفيفة شنو استاذ رضوان؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم از اول يطافوا عادية يعني. يطافوا با همین قفله. عادية. میخوام بخونه برام. آره این تو رسم کشورهای مثل عراق و مستمعین جدی سنی هایی که اونجا هستن دوست دارن. من خودم وقتی میخوندم میگفتن تکرار کن و براشون با اشتیاق میخوندم. حالا شما بخون. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله 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 الان ازت راضی شدم. حبيبي راضیم. ان شاء الله خدا راضي بشه. شفت رجعت إلى كلامي قلت له الله الله وافقت. بخون برای حسنین. يطاف عليهم بصحاف من ذهب
وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس قونه دومش هم یادت یه لحظه فکر کردم باید سکت بکنم. تشتهي نمون حبس بکن. نه فيها ما تشتهي هذه دومي حذفه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين همینو بخون ببخش. قونه دوم هم یاد رفت. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله عجيب عجيب مقامش عوض کردی برای ما شاء الله ماشاءالله. حالا ما ببینیم مال همینو چسانی رو بکنیم. مقام خودتو بخون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله حال میکنم با این هرچی میخونم پاس میده. وأنتم فيها خالدون. نعم. ما شاء الله. الله العلي العظيم. اللهم صل على